Some person yes can now talk you will rules. Deuteronomy 28, Deuteronomy 27, a Islamic no me. The open of fact. But you be you will rules and regulations. So I just open sila. Ebi a Christian be person in ya new year. Kwa be na me fa so bi a. Me ba tina abrabo kurunkurun. Twa mi rade meye bompai. Ma wa kwa nyina nso mani but eyedin. Ema ni pase obema na kwa nyina nso Yehowa ani. Na bi obetwi no afri enuma ba kutetesem na wo so ojai. So person yes kapa na ushimi imania 37. Ghana for muson for munuaba ekwes kapa ena motimini na meji edwa ese ya na moamunim se ensem a ekotwi ekobreman ena mede eba besomo ewo ye fidie kese yi eso Ghana wahala dwumedie ena wani guso a wo hwe ewo too much GH so na se de ye ka se eweye mremu ena ye wo ne ye hu nkro ne ba na de che se enu a enu pe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  so obi ka se ye nyandre weye mremu pa de ne na menim ba bi kura weye mre foforo no ebe baba bepi denti na meka sa ensem we ya ene dey abranti a che se wadi infinsia edu enwotwe 18 years ene dey aposifo ensa asonu na denti a eye yenua na abranti ne din ede samoyi woko eye native doctor bi ewo no mu a che se Nigeria ekroyi eso Delta State wonum ena che se eye wokwa pe eye sika enu ntinipa na ema ananya ne ntiye se so obenya sika ide gi se ne maame ena wakuno na wode na aba na wode ababa beji eye sika na eno na eye nipa native doctor no man eye drink ache so wode bibi egu mu ede ema no a wo ma akwada ne nom ye enu nti akwada no so tiu anamo ekofie a abra wo maame ada wokoto hye wo maame so ekun wo maame ewie yesa ne maame efunu no enso edaye na wode etu eja na wo chemu se owie ye na ye ka kire ne se wo wie onfa no maame efunu no egonkosie for 2 days and sana waye den wode aba na wo no na wode epia chese na ne na ba nso so ete wo no ma wo alete ya aposifo enedey aposifo ensa asoni mu enti abusuafo ensem we de me ka se me nkwa metina so ana chese mintimi entimi twa me ho na me ba ye beto aso. Yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ana de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH Ashafo mesanso emamo akwaba ebinyamisha musemunya ebre etwen ye ma ye twa ye ho eba ene day ye nipa me ne no ebe twetwe nkomo ye opanyi kase ye prophet Bernard Esiam awoda asafanidin de Holy Ghost and Fire Prayer Ministry odi for me ma akwaba Jesu bapeska odi for bibia bokodi Christa da Roma ye ho din papa de rade ase asafo ma asori obi a ho ye ya me adu bia ho ye Odifo ensem a ene de ababeto apono so de asefem awrehu eye pa ye hwese de sesei emabunu no ebinom ya ye nhunu se we yemre no enu amu ne wa na yensa nhwe foforo de a obi entimi enche abrantie Samuel a wadi mfinhia edu emotwe dwumedi a wodi ye although say den a na da bi na ye na tirimu ade bi na ye ka de kire no say because of esika wo pe entia na yenim se sika de wo ye adwumaden a ubetimi anya wo sika o babra botene ne na wo ye nyankopon akoma pede de a ono so so de bedomo enti denti nkoa na emma ebinom pentem ekokodi abosomachi ekoko pesika to the sense o mukuku wo mo maame no mo papa no wo mo nuanom edigi sika abra wo mo de wo mo kwakrampo esan etwa so denti a oba pesika mame na watifu aso we de be kirikiri mu akwa kiri pa mo hwe tuma GH nyame nhira mo hwe fra mo no ne oman Ghana mu nyina ne akirikiri ne bencha e Kristo ntiranim meka se ade a me kiri okonfo mi wiase
ade a mechiri eye bayifo se bayifo takew ebia osinani edin ebia oye gangaria wa de bayia be 10 years 20 years die mechikura mabra bomu na that was last week me ko takwa de ko di djuma bi e na mbayi nsemsem ya koy na nipa na maame ne chiem nana na okonfo bia ye bayifo One would say, "You won't find so much or comfort be a kutabayi." Onipa bia be ko comfort so be ma wonsa. Ye be ma cigarette sem, ye be ma be seseri unso nya bayi. Amunu mu ho na. Amunu mu a a spirit. Okay. So what you say? E bia be ka se wako comfort so na ye ntwa aponche, ye ntwa preko, ye ntwa odwan, ye ntwa instant wo nya bayi. Okay. Wo mo spirit be show na nyame anya wadom a untimi fi muda kopim so bewu ena bible so bayfo bie ni kwan so ko heaven obi e konfo bie ni kwan so wura oso e ma ne yiyi so what you say we mu nyina yankoppon chiwa de but ena mo say o man God ye nyam so man bebre na yi we o bebre no a so what you say obi timi ko bo so se ma ode ne ma me nkoda obeba no de do bi agun se na ne ma me na dabe 2 days ode ne beda sa ba Kristo so se onya ye pe ya domo Satan no opese ye domo na onya kwan e bless na fe otimi sell mien so be wia obese mu akum okay si ye domo wa obenya kwa ba be ne dia so aja se en so tisimu a o ho kwanya so de odo be ye bia no odo ye enji bia ni kwan so ba ho okay Holy Spirit ni kwan so ba ho Kristo ni kwan so ba because ya domo from above so aja se but and then I'm for my bano basically bredo. And only asem. So what you say? And I'm ranching my bob and you brisk up to the me funny said atla. So what they can do anything for money. They can do anything. Baby I need preach say obi ba chechire moto. Ah ye di pin awo me kofa yi pin ni na sane moto no e de to gatem. Achese obi na chese ya chechire me ye ne omno mko boy ni na mane o hene no so stop bo se ma ye me nyame adwuma obi one baby ade na kwa ko bu na make say because of two rituals nti okay so what you say obi ti bi ko north obi ti bi ko Togo Benin India all because of money but you sikanya akwan wo Bible mu so pesika ye wona akwan nti prophet edenti na sikanya kwan wo Bible mu enso so nipa ema ye ni enko twere konkon ho na ye ni egise ye ko ye yonku nipa wo yusu suma wo yusu bibia obetimi atwe sika bre ye edenti unsa ene ekristo fo bebre na sabe nyansam abafo okay Bible say mu pe bibia mu nko menko adifo kan wo firi me nchen mu nko agusa ye musa kristo ma ebia o ha no amania wo na mu no efifie agusuam ebia obi na dia ba be ma na Kristo akwanche be na o se emfa ma nipa no Kristo akwanche ye ebia fasting ebia ye nyina ma ebia ye mpata ma okra ebia ye nsama ma okra so aja se but Kristo fo bebre na ni mo so what you say and because of social media sikani bre we da kam ni etwa video we yes we won man simu ni etwa aye spirit and the more uhwe phone so the more uhwe TV aye honhom so what you say TV e boy omo dia but because of Holy Spirit I take dominion anti wo hwa o mu hwe okay so what you say ye interview mo hwe but o mu ni pa bia so tia ko yo be tie kasa keke okay because of the overshadow of the Holy Spirit o take dominion so what you say but and then am afo no say ye do kwabo so no ye flow kra na okra ne kwa na that means unye Kristoni okay say ye bodua na say dua ni nyawa unye Kristoni okay so what you say ebia ye ko flow kra in the demonic kingdom epoase eduam eso ni e bodi na wo apia Kristo nti hu obi a Kristo ti ni mu biara ye bodi ni won suman so a eye nyoma miensa apra da bebo eja beba ena jata be pie ho nyoma miensa we eni se za 3 trinity we eni ni eja oba no nkonkron se ebia mpie ho a enu anu
Your prophet me pese me hu say nipa bia wo asase so na Nyankopon edi eyediye ama no say like obenya ne ho e asase so na obia Nyankopon abona na oba bia wo oba awo no bia no e wo so ondi ye asase so ana unsa obia ye owo ho akwanya so di but ena esu bia ba befa boni bia ba befa to ye ho so oba ska tia say ebia ne suba ne say bia dura na bia mekwa asawula Adenti no ba baby e wodi anadu bi aje so kwa asawolai mema be 25 na no da every night so what I say obema timitu say me dey me kwa akotena cafe e na menya musika afri e ho nso ahon boni dominion so what I say ena bia me watuma say e bia me ko bia ba na nwe bia o Kristo ni papa bia nko bia ba sa person nye sika na ho towa ye wo rules Deuteronomy 28 Deuteronomy 27 e yen sira ne no me dia open no fa but you be for the rules and regulations. So I just open sila. Ebi a Kristo me pese me nya ade o ye kwa be na me mfa so so bi a me ba tena abrabo kurunkurun twa me rade meye bompai ma wa kwa nyina nso mani but eye den e ma ni pase obema na kwa nyina nso ye wo ani na bi obetwi no afri enuma ba ba ku 37 na wo so jai so be so nye skapa na wo shuni imania 37 prophet bobo bi so ene yanko ebeche o de mienu pe de emuye duom ubejai nsanom ubejai gaman ubejai cigarette nom ubejai chacha ubejai biabo my body 5 strong ones yo prophet na yen hwa de obi wo ho no mo a yeni efia ye be hu obi wo ho no ma wo so nyame pa oni ne manyina wa bo abre wa poso wone ne nananom ne nanan kaso nyina ekon sorry ne ngod ba enso yesto sa sika ebi ni honom womo enya ebia like omo betimi abosi won say ebia we die me ba we die wo sika ono na de hwe abusua no won krone ba enso wo so nyame eye pa wo bi wo honom so wo wi ase wo ye ne nyoma bia enso so na ni nyina wo nya sika eya na ensunsun ye edem enu ti na ma eye ebinum wo honom a onyini a wo se oh maami we mani fredi one ne manyina da ne da wo musia so de nsu nhira a eye sika ye hu bi wo wo ho we nsusun no wo bona bra ba so de ope enu ti no enu nsusun no still na wo nya ni sika intina nipa no we decide say se mesu nyame ama me ho a kire mi say dia ene me nyame so me bo ma bra bo hu ne say eye ne Nyankopon ni nhira na ebi wo ha eche enu ti na ma nipa bebre mane Bible si nyame fa ne bo chere to ofaya no to ba cheche man say enhira be ba ne eti bonim ena asodi abekom 2 years 3 years na wo hwetwe wo firi ho Bible si na so nya dusanti asemo ne nsa nya ti asem so oje so ati ase oye alpha yani omega but our principles one lay down say wo so ba be ye ne badia we accept but me rules ni okwa boso no se be ni atadua baby atadua ko onko fa so na de na Yehowa alpha ni omega say me ba emu adwaman emu krone mo ni mura de enya abose no akwa ya abose be gina Kristo anim se papa me sere bone fa che Bible say de ni papa no na e bone bone aketwa de owu so aja say enti Kristo no our rules and regulations 37 so aja say entu a oye nyame ba no so timi enti so wani so kwa 30 obe hu mobo ena bia wo be se utu kwan ebia o ya de bi na nkoyi a ye wona kwan enu nti na nyame difo kan enye nkwasiafo o mabai bi o enye omo mo twatwa loto ene na mumpoano fa mekobra fa jene ne nchene ebura mu nsu dabia enye omo ko nyame difo kan so aja se no mo mbusa Yehowa mfa ma se ebia kwaku asemasi o ha ben na eputia no efre na achi eje achi ene efre abonten so I just said, Obi wa because of what be a sentence me be mu. Obi wa ho yetimi dumi no abonten. Anse le bedum abonten anu mi be ye ufie ba yie. Ufie nkonya. Ana abusua bia oni pa bi wo wa waji ba yie contract. Waji nkonya contract say abusua ni nyina semensa. Anse obi ba pick apraje so aba menase. Sani pano. O mu tie mi a kodifo bi very strong. Na yem patama okra. Na fe ye nsaman obusuafo nyina anya aforebo na yo mu nyina so Kristo be yi ntama firi
Odifo yenhwe eye abrantie samoyi ne nsem yemfa eye baako bi wo mu se wetimi akun wo maame na wetimi esane no asan ada ye nye eye ononko na ya titi sanse wo bu on wetimi komo kire krampo eni efunu ekokokokoda enu nso so be na enya wo nipa na wo di se adwuma no eso unse mame bi asama de no kane okay ahohom a o mani yedin for na ye adwuma okay witchcraft demons dominions authority okay ensamampom biara ena ensamampom bia bon se edua kese si won ye very careful uti area mu a sa uti area mu mesi se tu se ensamampom e wo ba bia wote na otu ori ensamampom na edua kese si wa ebi abetime edua extraordinary bi na sin samampom wo ewurade ebetime nya nsusu aso se wote honom no keke nko an unse baby obi an o take dominion okay so what you say na me pese me kan bibiri most of akonfo edinsifo na konsamampom okay ekoyo mo rituals akese okay obi o so okogbara so ebi okwa agbalagba bi okwa tintam ebi a opese ekukun obi what you say okobo obi di okwa konfo no so kwa musie ekoya the last week because ona honbonu muti mo din ewo okay ono no owu bofo no obia bo mo ye nan okay so what you say what the angels can ho e no mo ba nso ye de o mefo akọ okay ba mo ba no mefo akọ no mo mfa wa ade so ba hu se Kristo adidi hu so what you say wo Kristo asenso no mo ba mo santem nti nipa da se ni woni eye efunu da wo nsusu aso wo nipadua so oh onipadua no eye nyuma miensa oni funu da obebodam okay wa modam a obeyare akopim so obewu okay se wa yare akopim so obewu a onam ho ana otiatia mu okay so what you say sa nyuma miensa we na anu odin because ebinu mutimi yare ayese an yare we de ye huna no ye say ba e bia nipa ne mpa mu nka de obe ko hospital timi sometimes no ensamba banimu a metewa na mesere that was last 2 weeks minister bia o ma tu na duro menka ba bi o tenche minister muawo o ma tu na duro no bi connect me e ma no mene ni di nkoma didi ni so a phone so na nkoma mdare se me mfama no se na ya no ibi so ni mo o mama na kwanche na adi afa no so oh you see oh odifo ye hwe eyesesi a ede ne betimi aye omanmu empanifo asofo ebetimi aye aboa ama eye young ones ya wo mo aba eyesika ne ade a esi wo mani so obia peja obia ye ya eyesika ena nani edi so enu ntine ema obia timi ye de wo pe because of sika opese wonye nti otimi kum obi de ne betimi aye aboa ye betimi asisa no ma we ekwan say ye de nipa eye sacrifice just because of money oba pesika sika ni bre edade owu afa Bible naka no correct Jeremiah 17 verse 11 also the ope ade ni wanya no kwampa so o te sa kokohwe de obutu gohia enye ne dia so so what you say ena na manfo so ni blood ye tutu e kwambo ni bi be fa one de o ya ne so benye sika benye ni sika na udi sika na okotena bonsan dem forever and ever de na abe ebia ede obenya 10 cedi na woda na benya wasumdi ada na ho na benya billions upon billions uda na na motia na no tun sedidi na utiatie mo beti obewa mini abranche bo ebo anwumre 11 na obe na sem pabo no sebo saso since obe nante the whole area amade a chete bi kro because of a year sika year o was sika te sa aboa but oni ahoto enti oni ahoto so nya usi crab heaven pa unko bi da na demons tormente no Asmodeus omo be tormente wa prophet
yemre no ekwa anisa ye de enkomodidie no eba eye na wiye yenhwe eye awofo no mo nsusu no ebinom susu se eye awofo binom eye nti a wo mo nti wo mani hwe wo mo ma na se ma wo mo ema wo mo ma emme wo mo ene wo mo nkasa entufo enti na ma eye nkwada ne bi no ekọ wayward o hwa awofo no nsusu eye wo ma se de se wo se wo mo ehwe enye bibia mfa ma wo mo ma because nkwada bi wo no mo a ontimi nkọ na wofo nchen bibi ha no krampo no ontimi nkọ ka nchen na wofo enti kwan ben so na awofo so betimi abo amasa anyoma we wo ma entimi fo wo nkọ che mo ma emfa ohawan bra abusua no so oh oba pasika obusa asemo mamra abu meka se obi tie nia ho oma tabo mu tiri so afode okay na obo mu tiri so afode ata wo ni nyame nkọ apam e wo nkola ne tiri so se okobo sonso no chichira akwala ye chichiri ntimi chichiri maneda okay so obi tu na dura entimi nya akwala ne da nyame yankasa di akwala ne da achibesi okay ba emra wasama akwala ne se ne nsuma bepie empa ho da edura bepi ena be sira wo for so yo mu mfa nyame asem entete nkwala no okoba bia eya empe bebre nkwala ne duru ba bia o tia o mantia kasa kire afutu nyame asem empaye nyamre ma woma woma se ya oda atia se so atia se wo yafu mu ade mo ba sa so wo mo se ya enu anu because of obi banti wa sign wa konfu obi banti so atia se de mu ye de na magam na ne de mu pe bia mo nye mo to be mo forever and never odi for fa afutu o final words etu edwa ema ahwefo nyame ma mo tie me ahwefo a mo tie me me pa wo chew nyame difo me de me nsa to me se me pa wo chew emre ye nim kaso bible se mo ntie ma wo fu asem ona se obo abrewa me mu ni kasa ni mani mutia o papa wo chem wo so obo akokora eya tie na asem o efie san se ofini na siri mo obai so person nyi nche wasase no nyi ska eya tama papa na mama emfa de santo pampam no ombless afenso bata bible ejane na nse ye ba ne obibia mesre da ne mamu munsira mo sensa mo ba domi won ejane na no me ekuta tumi bebre ekwala ne ye da kopem so be rese ti mesre kansira nsam gu ma no so eto de bia from no na anu nche won na bompa esirade bambo sirade nsam nshira ebebem mesrew wo ya akola nso ya bra ho asema ma me no papa de papa no ma me be kan eye tie na sopam na ebeye enkwa han ada woni nkwa na nyinam impofim wo unwu da wo be nyina che ene 23 years 27 35 14 years na okwansa mampum na ma me te won wadi 55 years 60 years 70 years not one odidi na ne ba akonsa mampum ti ma hye me futu kakra me di wo ma woni na me ntine ne mu nkyerɛ Jo busiafo said ye Prophet Bernard Esiam odo ninsem atu edwa no no migidi ye se won so wanya eye aba ebi ewo mu se wo ya kwada se wo ye owofo se wo pese wo ne prophet etwetwen enkoma ne number ene da screen no eso no fa na eye enkomo bi ampa ye bi na pese oba onde wedi kan ka se eye nkwase ampa ye de se de wajai bo enti no ne de mamumfa enko no oba bi bia ne wo de tare na awa ne wo nkro ne ba na wo penyame ani munyama wo betimi ene no atwetwen enkomo na bibia ni a ono so agina mu ede ama abusiafo ha ene brebe ma yekwan ama yedi adwumadi no asi subscribe to your channel no so wonye ya like videos na share betimi so follow ya we IG page @tomagh_ me di adwumadi ho chia me din ene akua sikapa dasane yebesane hia makram